eka kutwara government omukoti chizireho bwa nyuma y'ubuticerizana hagati y'eka y'umugenzi Kanyamukwara na government ahabwa government na nabatura kugumana bakoresa itaka ryabo obwa hatero mwishomero na necuma cy'umwani kandi obwe bakama baryo baruho bine ndagano zaryo nabyo nebirukurkwataho ebyizire kumanywa bwa nyuma ya office ya RDC kutaho mu nshongezi obwe rukushitamisa urukiko hitakeri urwesurwemwe abeka ya Kanyamukwara kandi rwetabirwemwe abatura na nabatawona kanso ya Nyamirama erukoze sitakeri kandi abarukurutonganira nubagira ngo bakarugura umwaka gwarwo mu Rwanda nshanjune 3 nimwe bakanyamukwara muri the documents of which I have presented. Konkanya according to Emma, it is just verbal. Was a quoting echebiragiro cha Land Act Manyanda Land what 2020 kurugenyima otakagiro mugebe bya Land Act hariho cyane ko cyo kirukoreka ngo basatisfying ngo ritaka n'irya government bitabo rubaje rwa government bebembirwe tabonekera kawanyamira mataboneka nso nabagira ngo itake n'eryabo kandi batwire no barukozesa na nabebembeze batwire nibija barukushango muri bimwe ahabyo bwigo butaboneka nse yine konka kunishire bampa office na rebo mu handover report na shandita kajya Kigarama ririmo iri kwereka around 8 acres narebo mu handover report ba previous town clerk abishire kwihatauni kaso yatandika egitaka ririmo Haruna kabari mutabani wa Hamada kwihobura kumirwa na shanju tino waragaruke kare hatobwire kubwayikiri hati Zakariyo yagandira muzeyi ati umunyarwanda kagenda ati tubagani muzeyi yayana ati turibagani warira ati tubagani muzeyi yayana batani kuri hondana hati aho government no yatahira ya government kuga buri muntu wena yahingaga mahara wanyakuguzitaka nagira ngo bwanyuma yishenkuru kufuruka kaza Kampala reka guma horo tarukozesebwa no kwenyina kurusha bahabwo kugira ngo akabasigire nyuma hacaro ishaka rumuha dera karuguza umugenzi Kanyamukwara owashashwire sente zikahwayo kandi ekinde shitumire mu komugenzi Kanyamukwara nyakuguri takeru kubuza government yabe inicyandiko cyone kirukwata hitaka kuciboreka biteshiti kibasire nuko muhwezi wa RDC okushara mu ngwemba zona zo mukoti ebeniyo yabasharamo shange nk'umuto wagire Kampala life ya Kampala sibashwa kugira kiteka tegoje ngo bagaruke kunuya nijuka twagarukayo mawe yababuza atitaka kanizo karireba ataka kariryaho kacyo kikorigwe mu tibakuritwara nibwo bamuzizire ngo agere ki ari guze nibwo twarugireyo mawe nibwo yijire yabigambiriba nibwo bagambira ngo Kanyamukwara kugira ki yija kugura mawe yija kunu baguzitaka Kanyamukwara ndaganika ko rwebero 20 okwezi kwa kana rukumirwenda nshavinisha urangu nebihandiko bikuzire bya hati endaganejo kashashura twamara nabagambira ngo arabe nayende kiri kukizaho twine judgment zogo muntu yatungiri eziri kujurita kapuri yabigiye a Solicitor General ni waratereze obuhabuzi until now this is the position and what are that guidance we will also write to the our contenders, the family of the late, rest in peace Kanyamukwara. See, we shall also write to them as simple as that. That is my response. Ya kigamba je clear yaza kusikinga legal advice from the Solicitor General. Nimwe mujane musikinga legal advice from our lawyer. Amakuru agagasha kwa Hweza Wilfred.